Saya kelihatan sekali lagi gue duduk ya. Gue lagi. Wina sendirian. Buat di rumah nih. Gue suka banget lo dua-duanya kekalahan Diska ini. Jalan. Jalan Belum ya. kalah ini, belum. Memang tidak ada yang bilang kalah. Siapa? Kau dua-dua doang kau. Ah, nih kak, saya kasih 2 nih. Ini pertarungan Diska sama Karin. Anjing, bisa dapat 6 ketika gue nggak butuhin 6. Gak bisa kayak gini, Sar. Tebak gue di mana? Balik lagi ke Pik. Wah, we're stuck in Pik, bro. Bintaro, Pik lagi. Pik lagi. Kalian tadi ada kerjaan di sini. Sekalian aja kita kuliner lagi di sini. Nice banget. My favorite. Hello. Hello. What are you making? Grilled chicken salad with sesame sauce. Cause it's our first day of being sober. Yeah. Why you can say that way. Okay. Why not? Okay. Okay.